Za kožu kažemo da je najveći organ ljudskog tijela. Ukoliko smo upoznati sa vezom između kože i ostalih organa, na koži možemo pročitati, odnosno prepoznati znakove koji ukazuju na moguće unutrašnje poremećaja u organizmu. Danas razgovaramo sa specijalistom dermatologije, dakle ekspertom za bolesti kože. Pričat ćemo o tome šta nam sve stanje kože može reći o ukupnom zdravlju organizma. Poštovani doktore, možete li nam dati nekoliko primjera kako koža može biti pokazatelj nekog oboljenja? Jako mnogo oboljenja ima svoje kožne manifestacije. Ja bih prije svega izdvojio alergijska oboljenja koja se na koži manifestuju u vidu raznih alergijskih dermatitisa, urtikarija i raznih alergija na sunce. Zatim su tu infekcije koje se na koži manifestuju u vidu raznih streptodermija i stafilodermija, a jedno jako poznato oboljenje i rasprostranjeno kao što je rozacija jako često dolazi u sklopu infekcije sa Helicobacter pylori. Razna oboljenja cirkulatornog sistema, faktora koagulacije, jetre i razne hipovitaminoze dovode do promjena na nivou krvnih sudova što dovodi do pojave vaskulitisa i purpura. Oboljenja pluća od tuberkuloze do sarkoidoze dovode također do manifestacija na koži. Kada su u pitanju znači nedostaci vitamina i minerala, oni jako često daju suhu i osjetljivu kožu. To zapravo znači da se simptomi pada imuniteta mogu odrasti na koži. Svakako. Iako znakove lošeg imuniteta jako često povezujemo sa raznim prehladama i sličnim oboljenjima, to ne mora biti pravilo. Sve zavisi od organizma do organizma i šta je kod koga najslabija karika. Na primjer, jako često kožno oboljenje koje vidimo u ordinaciji je herpes zoster. Herpes zoster predstavlja infekciju varicella zoster virusom koja se u organizmu, znači koja se javlja nakon preležanih vodenih kozica. Do aktivacije samog virusa dolazi kada dođe do pada imuniteta. Kod osoba koji imaju loš imunitet, osim kožnih manifestacija, mogu se javiti i manifestacije na drugim organima, pa i na centralnom nervnom sistemu. Kod starijih osoba herpes zoster nakon sanacije na koži može dovesti do trajnog osjećaja bola koji može trajati i do kraja života. Na primjer, kod osoba koji imaju loš imunitet, imaju neko drugo oboljenje, a jako često šećernu bolest, bakterije i gljivice koje se normalno nalaze na koži mogu uslijed pada imuniteta dovesti do promjena na koži, pa to vidimo u vidu raznih streptodermija, stafilodermija i intertriga. Da li se to odnosi isto i na sluznicu kada su u pitanju usta, odnosno sam jezik? Svakako. Znakove lošeg imuniteta vidimo i na sluzokoži, prvenstveno na sluzokoži, usne šupljine i jeziku. Mnogi to ne bi povezali, ali mnoga oboljenja kao što su afte, koje predstavljaju bjeličaste erozije na koži i sluzokoži usne šupljine i nakupine, znači bjeličaste naslage predstavljaju infekciju kandidom. Sve to svakako dolazi u sklopu pada imuniteta. Dakle, možemo reći da je koža naš indikator imuniteta, pored toga da je energije i vitalnosti. Svakako. U principu svi organi i organski sistemi u organizmu su povezani. Da bi sve funkcionisalo besprijekorno i da bismo imali zdravu kožu i zdrav ten, potrebno je da sve funkcioniše onako kako treba, znači besprijekorno.
od imunološkog sistema koji štiti kožu od spoljašnjih faktora, cirkulacije koja koži donosi vitamine i vodu, do bubrega i jetre preko kojih se iz organizma izlučuju svi štetni i toksični sastojci. Stanje kože je svakako odraz stanja u organizmu, te ukoliko imamo bilo kakav zdravstveni problem na koži, počev od akni, ubrzanog starenja kože ili generalno ukoliko imamo jedan loš aspekt na koži, sve to u suštini potiče od nutritivnog disbalansa. Znači, temelj zdrave kože predstavljaju vitamini kao što su vitamini C, E i A, te minerali kao što su selin, cink i bakar. Tokom pandemije poslije preležanog COVID-a, kod određenog broja pacijenata uočene su promjene na koži. Da li je i to indikator stanja imuniteta? Tokom pandemije neka oboljenja koja nisu bila tako česta u ordinaciji su postala dominantna. Ja bih prije svega tu izdvojio pojačano ispadanje kose koje se javlja kod većine pacijenata, pa do i pojave totalne ćelavosti. Zatim je jako učestali su razni oblici psorijaze, alergijskih dermatitisa, infekcija herpes virusima, pa do pojave suve i osjetljive kože. Koje su vaše preporuke kada je u pitanju poboljšanje kompletnog stanja organizma, pa time i imunološkog sistema i stanja kože? Kod zdravstvenog problema mnogi pacijenti očekuju da im se da čarobna krema, losion ili mast, međutim to nije moguće. Da bi se zdravstveni problem riješio, potrebno je da se prvenstveno odreknemo loših navika, što podrazumijeva svakako prestanak pušenja i konzumiranje alkohola, smanjiti unos ugljenih hidrata i masti što je više moguće. Zatim na drugom mjestu dolazi nadoknada vitamina i minerala uz pomoć dodataka prehrani, pa tek onda dolazi do izražaja topikalna terapija, odnosno korištenje krema. Kada su u pitanju dodaci prehrani, šta biste vi preporučili pacijentu? To je široka tema. Svakako da postoji specifična stanja koja zahtijevaju specifičan pristup. Kada je u pitanju opšte stanje organizma i zdravlje imuniteta, stanje imuniteta i svakako zdravlje kože, mislim da je potrebno unositi širok spektar vitamina i minerala koji svakodnevno trošimo. Mislim da je pogrešno mišljenje da ukoliko unosimo velike količine samo jednog vitamina, da činimo dobro organizmu. To svakako nije tačno. Priroda nam je to na jednostavan način objasnila, te ako analiziramo sastav nekog voća ili povrća, vidjet ćemo da ono obiluje raznim vitaminima i mineralima, a nikako samo jednim vitaminom ili mineralom. Moj izbor je preparat NBL Immunoformula, koja baš na ovaj način je formulisana i obiluje raznim vitaminima i mineralima. Tu je 12 vitamina i 7 minerala, što je svakako bogata formula. Osim toga, u svom sastavu ima i 7 biljnih sastojaka koji čine dobro organizmu. Znači, svakako je potrebna raznolik unos vitamina i minerala. Naravno, za kraj bih napomenuo da nije samo dovoljan unos vitamina i minerala uz pomoć dodataka prehrani, nego je potrebno za dobro zdravlje i dobar imunitet otkloniti sve štetne uticaje. Ako vam je zdravlje na prvom mjestu, onda želite najbolje za svoj organizam. Vitamine, minerale i prirodne komponente za jačanje imunog sistema. NBL Immunoformula, autoritet za imunitet.